Oriyaha TV West nobuhoro nakushemerwa munonga aha program reba hindugire program yegera kubiriho burizo ya Sunday shayina zikiro esabite yahwire twaza mu district ya Kabare mu Rembo rwa Kabare actually Cohen Road omura Makanga twatayira Professor Manuel John Kamugisha Muranga omuntu ogu no Professor aha Kabare University ne lecturer newe byendimi so akatugambira embozi ye ndingwa konka habo bwire turahendire mbwena twakomire esabite hwire erizo abantu hatwatandikira debate commission nakushemero akatabo kawe cyumro ebigambo bigwaho okoheza kubigwaho wagaraka yishomero gwa nyuma yo kuba mwenu kagaruka yishomero nyino muhimbo mwingi munonga ndena ngunyeyongere kujumbura orulimi ndondo mu library yona ndebe yaba harimo ibindi bitabo nabyo mbishome oko akari ubwe nkana amazire kuketegereza hikona kunka nyine harimo grammar interchange nebigambo bimwe ntabicengereje munonga kunka kanda ururanshura ngo biri munabikwata kunka mwenu nyetegwire kugaruka ishomero nkeyongera kujumbura orwo rurimi nkareba yaba harimo ibitabo omishomero ryona yaba no mu bookstore yaba no mu library yaba ninkahe naho nkamarire no kuza kubuza begesa babajungu to muri imwe kumuri y'abajungu omahanga ganyu kubabire ndagira baregesa no rugirimani nkemwe ari za subject timitine omurimo waramanyo rugirimani kandi nkachikora kunagarukireyo nabone bindi bitabo mu library nabone bindi bitabo mu bookstore konko ibyo mu bookstore byo bikaba mwenu byandikirwa mu mpandike ndijo abagirimani kareba kwese mpandike ibareta gothic yemwe ine nyuguta zo tarasa kurauka kushoma konka nabwo ndatekwa kuzegesa nazegesa bakabine alphabet rereka inyuguta eji barajandika bati mwenu konke ibyo bitabo bakabire impandike jo bakagireka bito murye bwo bwire ibyo bitabo nibyo byabire biryo mu library nazayo nabyo nabishoma mwe kunambaga ndabishoma niyo mu kirasi nko mu senior 2 mwene mbye pakisa abana bacija barengurize ibintu mukushoma bagira ngo ogu mwana ngo shazire ninga ngo richi mwe konganywe nshemererwa rukaro shonko ruhindi rutari ruhindi so mwenu nahurira nagira mwenu nko muhimbo go kugumizamu nango abana bankubye izina German bari nkubya agiraho umwana omwe wo munyankore anangwa na hata charo izina rye Deus Kananura ni doctor wa mani munongo muri Ibanda mutawni y'Ibanda agira ati umwana we ati atari mu Germany kazi ati nakorera mu irwaro ryambarara ati no basa kuzayo umubuze yaba nabasa kwegesa orugirimani ubwo nkantara kurwatura nkanta kahuriraga ho muntaraga mu rugirimani ubwo turi nko musine ya kabiri umukwezi kwa mushanju Kananura mutwe ya mwenu ya mfasiyo ya naza kurondoga mu kazi namubona akariyo munasi mu irwaro ryambarara arakorera ikitongore cy'abagirimani volunteer service mwenu namubona namweyanjurira nkantaratina ntininyo nogundi mukwego rujamani orasa kunyamba yaje atuna shi kuntara makwegesa atinyo kunyo munasi kuntara makwegesa ururimi andi konko tafayo ntinabwe ntinahandika ngo tu composition twanje tugufu orubundo rasa kutunshomera urebe ya nakoresho be ninga ntazikora ati kare na twa composition natwandika nangwa twamanya natsiyoya izo barimo namujya ntitonyikiriza ine radio waba uri kunuye ine radio eriho erimu yo mutarasa kwatero urujamani bararugamba ahubwo nkataka ruhuriraga ho ruyali ati atuje nkamwebazo ati nibwo turaruhurira na gwa mweno hamwebazo nkanda tina kugenda nyenka nagenda no mwojo umwe wabira nyebembere umukwega mfite umukiza karameta mfite umukiza ariyo umunyakisoro konga ari nkamnywani wanje ari mukuruho nagenda nawe ogo mukazi aha umuri mbarara muri boma yambarara nyabira atura basi yatiteraho radio yeye yataho Deutsche Welle so mwene konga eji FM technology keta kajumbirwe ubwo ni 18 manya nko mu kwezi kwa mwene yataho byashakara tswabihuriraje konke byabire birahuri chika
ntarabyetegereza mwe nashwa nko wacweke intelligent kuko tine kinare something tine kinawuriramo ongecho nabwe ati nagumiza munabwe so mwe ogo mukazi baheza bamufurura bamutwara Apache district konka mwene kirungi ceye mwene kuyarebiro kundi mukugezaho kwega ururimi rwabo camutaha camwe yakikunda kuyabira ari abagari Apache ampandikira nawe tureta postcard poste aza ahandikira mu German atunyoherereza ntushoma mpurira nashemirwa nanye mugarukamu so mwene konke echango mnonge chambire mu bigogo maka gwa 68 kanchi kugambire nkagenda nkandike manzi bwenu ntaratina ndagambira beje santi nimukwegoro jam nango master wanyu France ya ina ko kunyanga makarateka de ngutino bibasa byombi Faransa no German yashonko watandika kunzahare mwene konka nashoberwa kunda bibasa we afireki konka mwene umutima ukangira ngo habagaho ikibareta embassy nahandikira embassy nabo nkazo mu director akari kibareta director zo mu post office naronda German embassy najirona najibona nabahandishije baruwa nti najandiko mu German ruce munongo runandamanya nti izina ryanje ndi John Emmanuel John Kamugisha ndabandiko mu German nti ndimukwego German nti ndabashanga mu Nyambe ndaramanya unda handishe ngo ngambandikire ngo za German embassy muntu we haba umushija umyejo embassy wo mu German bakaramweta Vileke konkanye ne handishwe wa na yi na za la ibiri na e na ka na e konka mwen ti Vileke kureka ni Vileke akwa wa omurigimani barajyatura nkava so mwen Vilekogwe mwene nawe tinamanyaranga kamurawa mu yankunda yampandikira na warahandiko German rwangu kugira ngo ushoborokerwe yatandika kunyohereza bitabo yanyohereza na magazine ibaba leta Scala aza ekergo mu German konka beine na version yayo omurungereza mwene anyohereza yo German anyohereza nayo rungereza kugira ngo aha natandika kwegesa mpora nagumiza mwene really nango abantu bakatangara kurandagumiza musiyoya nazo musine yakashatu sine yakana Vilekogwe acari nanye akari cultural attaché mu embassy ya Bugirimano muri Kampala byo musine ya 3 agira ati Kamugisha ati ko ryatunga mushago kujo Kampala uje kujo mu embassy nkwe bitabe bindi yes so mwene omukwezi kwa mwenda 10 nkaga na mwenda naza Kampala umurundi rwanje go kubanza kanyine ho mukuru wanje wa Tatento arigo muserukaro mu mahega ga Obote omugejwe biro Obote wo kubanza akija kumura rero ko yaba arahumuruka nanye biro byo kumuruka birinke byahikire naje anti nyabura uri kazara nti ntwara nzo Kampala ntine ayinenda kuza akari umukuru weye na wari Kampala arakora mu kitongore cha East African Telecom's mwene tugenda tuzo mu taxi tugenda Kampala nkanda kazagayo nkana arahikire mbarara kushanta karenga gambarara naika Kampala muku nahikire Kampala nibinji konga mu kambi kura ukizeho izo biri yakurasireho naza mu embassy nangwa marume nawe ugo nagambire kareho ngo umukazi we yakaragamba arakunda kunyeta Manuel nawe akanyakira nawe namureba umurundi go kubanza yabira twire America na umwe namubona nsiyoya nangwa nazo mu embassy Vileke muntu yija namubona ugo namubona ugo mushe yankunda aragamba German konkaragezeho korobya kugira ngo ncengemu ugo nkanta karuhuriraga hoje mazima so mwenu yampe bitabo binabasa kutwara nkagaruza ishomero ntare ndahumuruka kuzo musine yakashatu umutamu yakashatu umusine yakashatu mwenu kurugobwe ugo mushije yagumiza marankunda ate cyo kutangaza munonga cyambireho kunagira umusine yakana omukwezi kwa kana ningo kwa katano 10 na shanju nigo mutamu yo kubanza ugo mushija ogwe Vileke mbona ebaruha ereja kandi yo muri Ntare School Stanley room 2
mbone baruha erija yandikishijwe izina ryanje kunshumurure baruha kunza kushoma shanga biryo mu Germany nyine konka arimo kwandika ngo yebare ngutabaruka ngutwakuronzire ngo obe omwe abantu abuturatware bugirimani mu kwezi kwa munana kumara yo kwezi kumwe ngo abo kuba ninke shoncho ekitwashazire mu kukwa mwenu ekintecho mwenu wiroboko watungire passport shi nkanda jine nikiga mu passport rajya nkanda kimanya hato kanoza kugenda chonka ngambiri mwenu hato umuryejo bara akari mu kugamba ngo nshaborusa abazeire banje ico nico kubanza nkaba nango nakuzire mu konka nyine imyaka 2 nagumenta kajikize nshaborusa abazeire banje icya kabiri ntunge passport icya kashatu nshaborusa headmaster ahishomero naje ntibyo nabyo ntibyo mvuwe ibi byo na wabikora nabikora konga kunagambira headmaster umwami Crichton nawe akayamanyire ngo hari akana kareje so Germany kandi akaramanya kunagiriye kumutayira mu office yo kumugambira egistore ngo bampire bandaganize urugendo kuza Germany ayya nantaka go mushije umujungu arashemererwa siyo mazima kim kumutebe yantera umukono ayibega atiya mwenu ankare yashemererwa umurintare school twatura kweto kuzara kwa kuna go mwana twatujaga ngo wamuzaraga mwenkara yanzaraga so mwenu ene obuna kubukayika ibi byona nabitunge byabiretengwa rukumi rwenda nshanju umukwezi kwa munana byabirye biri 16 nabijukaje munonga natembe nyonyi twaza bugirimani akarondijo mwana wa Uganda baramweta Rugolobi konka we akabari umuri Mengo senior secondary school bakabakozire nka competition mwenu orugirimani okurwegeso muri Uganda omu butongore government eruri ebirimu rukatandika 16 omwishomero rya Mengo senior secondary school na Kiburi senior secondary school muri Kampala nigo mashomero go kubanza abiri agu government yabire mwene etire mu esente kugira ngo gatandike gwegeso rugirimani obwe bashabirwe abagirimani ngo mutwikize no rurimi rwitu narwe turwegeso muri Uganda nkoku abafaransa baregeso rwabo muri Uganda evyantare kwegeso rugirimani kareho 16 orashecho kikachikozirwe headmaster mwenu kitari official so mwenu atogo mwana omgerwe ishomero rya Mengo ne rya Kiburi babakozesa competition yo kwandika je barebe ubaratorane kuza bugirimana konka nyo bakantorana basi abuko iyi kandi special ke tugitemba tumara yo kwezi mwenu aho no eyo niyo natandikire kurira orugirimani okururi narutandika mwenu narutandika kurukwata je migambire yarwe mwenu twamarayo okwezi kumwe twagaruke 2014 okwamwenda mwenu obwe nyine ishomero toka herize ntankata kaherize ndyo musine yakana mwenu kunagarukire nkabanika mwenu kahiro ikibareta hero bona baratangara so nakora twabuzibwa nankatwara French natwara German twatwaraga lesson subjects 8 umugevyo biro ezindi mwenu ziri ezekiragiro so nyo mwene zanje zaba ezitari compulsory zaba or French na German nyikiriza twumreho ntugaruka turiya TV West nienda kutora muco kushemerwa no kwakira yo watwegita heda chikeji imwe abataha hobtosha befisiriza kubyama mukagira katurindeje program nimba kunda munonga kandi reka tugumize muntu nazika na koraje munonga nazo mu A level nagarukantare na urufaransa rwo twatwino mwegesa warwe kongo rugirimana aguma ndarwegesa mpora konga mwe ni story ndingwa munonga bambe tinamanya ati makuwa heza erevo naza makerere bakabenzire ngo bantware akari humwenu bakabenzire ngo bantware Reading University muri Bungereza aho kwa niye really nabingo kubanza gukora oru German ha O level no aha A level
so mwenu akari omukazi nawe kunamumanyire nawe yanjirira omugasho munonga bakamweta Dr. Marian Velta akaba ari lecturer w'oru Germany omuri Makerere University nkamumanya nawe nko muri kumirwa na nshanju nkaga na mwena nshanju yankunda nawe munonga mwenu anyway nibinji tinko bikugira mujibona ko ngamwe nka okuza reading kukandema tikuya bati baratunje scholarship konka vileke ogo unanagambira kare na ntware bugirimani kumara emyaka 5 konka nkandabura ntarachikunda kuza bugirimani kumara emyaka 5 kikangumira munonga akare na nguzeyo nyege n'abagirimani na ntone shicunda kibasanta nyowe utandikire kwega urugirimani ijeruho ati ndazayo nyege n'abagirimani abaruzarirwe maro nahura nakitina naza makerere narukora rwa n'urufaransa nakora na education nakora na philosophy narumara nakora je kunamazire bantwara bugirimani namare emyaka 2 ubu wazayo kurushoma kugira ngo ngaruke mbere kicara ahubwo niko babire bandaganize cyo bareta staff development program so mwe nagaruka rukumi Rwanda shanju na munana ninye mwiraguje kumanza kuba umwegesa w'urugirimani muri Makerere narutanika kurwege saati kwahire emyaka nkebiri neceka naje ntatu bundenda kuba lecturer mu university tinshimiye kugarukira aho mbaye nabire nahika nasha baskara kuyongera kutunga doctorate mu rugirimani bajimpa uko ninye nani yo kubanza bakajimpa katari competition bajimpa nagaruka bugirimani namare emyaka 5 ndega urugirimani kurugara kumigwenda 91 kwisa 95 nangwa nkahirwa na ubwenkana hatahize nyine umukazi n'abana bije abanshangayo twamarayo hamwe emyaka 5 natunga doctorate mu rugirimani rukumigwenda 96 ubwe NRM yagire umunsi erategeka twagaruka omukwezi kwa munana no kwa mwenda Makerere nganjire yo mwenu ndi hakinde cyabire bareta study leave bampire leave na mwana kashara kanje kace babagumaga barakata bank account yanje nakashanga ukanjira umugasho hanyuma y'imyaka 5 basi nikwe ngatandika mwenu kwegesa urugirimani narwegesa rukumigwenda 9 niko tukatandika urunyakitara abo kuba eco n'ikikuru munonga abahuri kizinde nango bacumanye itwe omuri Uganda no muri Afrika kutwarira hamwe yaba no kutegekwa abajungu tukahinduka tukaba nk'abashema endimi z'itu turazigaya tuzigire ngo tizire mu gasho nk'abazire bahura ngo umwana wabo arimo gukora urunyakitara urabara bagiye ngo urwo shinira rumutwara nkahe mwenu ejo neshobe nkuru munonga mbi munonga ati yenyewe okwego rugirimani no rufaransa kukamwenu kukanyigura missionary bangu endimi n'ikintu cy'amani munongo rumi rwenzarwa n'ikintu cyango munongo cyo muntu ashimire kutaho umutima abo ko ari mwe mirimo mingi harimo nesente zirimu n'ibintu byo kitini saati ya wahandika nka novoro okaba nka Charles Dickens ora waferwaje nangwa tutagire no wa Charles Dickens wabanka mubangizi Benedict mubangizo gumunyankore ruranganwa tukamuhindura mu external examiner weight wa runyakitara omuri Makerere akatine degree konga kayegese ibintu byo kutangaza aramanyira kimwe urunyankore niwe yahandikire abagenda bareba rwacekorere buhano mwe ubwo mushija koragira ngo abantu baramumanya bakamureberemo Taranta eziringana neza Shakespeare mwe nahora ofiriruki ninga karwemera umugurusi w'itano muri Kigezi ohandikire bitabo kabali university karwa yamuhana doctorate honorary doctorate in education abwe ibintu byo kutangaza byakozire abwo kufa rumi rwerwe nzarwa mwenu twayena ngo ubu twahegire ndimi zabandi katugaruke no muzeitu tuhugura abantamation nabo batandika kuzifaho tinde na kwepaka ningashi kongana tekatiga ngo okutandika kwegesa orunyankore rukiga no runyoro rutoro mashomero nangwa nezindi ndimi nkaza acori za rugubara ti urusoga nabwo kugira ngo itwa runyakitara tukakitandika obwe bitu turakuratira abaganda nitwe abaganda bo baryaho nemanzi bo bakunda ururimi rwabo rwenzarwa kurungi munonga kutwagarukire kutwagire kutandika runyakitara tukaturarebera ahari professor wa Rusimbi
Livingstone warusimbogwe no nemanzi mwenu aho kuba niwe mutembuzi katugambe owo kwegesa ururimi rw'enzarwa aho mwe bakitwara kubingungu n'umwehuriro rw'abaganda konka awakaramanya umugasho gorurimi urw'enzarwa abaganda ubari yaho baratukiza kumanya omugasho gorurimi rwabo n'ibyo buhangwa bwabo mwe nitwe mwe no tubarye nyuma nitwe katandika mwe nyabo aho niho turi ndahiga hati emyaka iyo bwire bwanje bunabire n'inshoma ururimi rw'Orunyankore tine hibayemba rushomesa twareba konkobwa hati eje myaka batandikire kurushomesa n'abana ninjira no mu yunebu barwine hati kurungi munonga cyo rukatandika karero kangambire nyanda manya Isura yarwe tukatandika kubuza abana 2010 nibwe byatandikaga Kigeza High School na Murole High School omuri Rubanda nibo omuri Kigeza nibo batandikire kurwegesa nangwa abanyankore twitwa tubebembere kandi so mwenu mpora hata ayituragambira amashomero ni mengi munonga emyaka nkebire yenyima abana ababire bakozere O level ninga UNEB UCE omurunyankore rukiga omuri Kigezi na Ankore yona bakaba barayike mitwaro 2016 abakozire O level hata hindagambira ari Kabale University tukatandika worunya kitara 2016 kandi aho ndasimiraho Vice Chancellor wa Kabale University Joy Kwesiga aho kuba umwaka wa 2016 echari private university ogo mukazi bambe akaba ariwe Vice Chancellor ashari musya umugwa Vice Chancellor yagira ati nurunya kitara rushimire kwija hanuye yanterere simu abo kwa karamanya turamanya naho kwa kayarugire makerere akaba ari dina ryo muntu wa man konka omu bucurezi bweye no mu mitwarizeye ya mirungi yo bucurezi uyayikiriza kuba Vice Chancellor wa University Jinjiji 2016 yanterere simu ati ko inzire ngo nurunya kitara turutandika na amasi basiti ya makerere tukonka muhinda hinduremo ebe yakabare nangwa yanyeta na hakuru kurutandika icyo bareta launching naba rinya nagamba orubazo ruhango keynote speaker 2016 basi niko rwatandikira ruse konka university jo nyine abo kuba private tiyagira mani munonga so mwene hati yakweba public university erarebererwa government mu mwaka wa 2016 ubwo kandi mukono atiya bija n'urunyakitara ubwa mwene kwegesa runyakitara bakitana cyo umunankani birango bya government bararonda abegesa abarasa kurwegesa barahebwe imishara ya government nikwe nyine nkamanyisibwa nanye nshabe omurimo gwo kujya Kabale nanye nawe ndakikunda ubwo ndi mukono bitu kandi egesa yo naye kandi professor wendimi webye ndimi omuri mukono bitu kandi ugire Bishop Baramu konkejo nayo story ndingwa ubundi tutino mwaya gwo kugizamu rero nikwe mwenu runyakitara nkaya nkaba professor wa linguistics omuri Kabale University kuruga umwaka wa 2018 no kwiserizoba mwenu hati orunyakitara okubera wamazima turasima rwanga ko twina beji benji ogumwaka abizire kutandika orunyakitara umwaka wo kubanza barugira mu mashomero gatari gamwe na gamwe ago muri Kigezi na Ankore barayika abana nkanshanje nabandi nambwiye nahindagambira hari umwegeso umwe omarire ari Kabale University wo munyankore kandi bamuriteye inenge tukamugumya twamweta ngo turena ngo so wisha wasibura makerere ninga hati ori lecture kuno still hati makerere nkagisibura umwaka wa 2009 2008 bakaba bampira umurimo go kuba principal wa Bishop Baramu University College azari ryitaji rya Uganda Christian University konkejo na story ndingwa konke cyatumire nazayo nkaba nyine nabire reverend wa mwaka wa 2023 naba deacon ubwo 2024 naba mwahure bampindura rukoba nyo no mucyara wanje tukavyega hamwe
twamara umwaka turabyega ibyo tuyabaheza baranga twembi mwenu konka kumanyaho mpurira ngo umushije wabera ari principal ubaba leta George Tibesigwa Reverend Canon Dr. George Tibesigwa ngo bamuhiro bwa bishop bwa Ankole rero mwe kuba bumuhire batandika kuronda o kumuzoma bigere baronda ati umucara wanje nawe akaba ari nka ari hakaciko akarahe emirimo mu university ya Mukono akari mwe na appointments board ubwo kera reberwa umushe wa leta Stephen Noor wo mu America konka mwenu kubaronzire baburirwa umucara wanje yantekateka umuntu we ati bishi ati ibanyugu owabo kuni kabare ati abwinje atarazona akaceta to give back to give back yangambira ati umurimo tuwo gushaba anti kandi mwe kanta chine na bushana bushomutekateko byanyu oko we kandi director wa Institute of Languages Makerere kandi nyine za plan zanje obwe ni 20 na mushanju omuryogo mwaka Tibesigwa akaba bishop wa Ankole omukwamwenda kuri atandika 20 na mushanju muna nkabanza nacanga really konka nabwo ruhanga yakizamu muri ngo kutangaza mwenu ndejuka mwenu nkahurira aza icyatumire nayikiriza nabo kugira ngo nkashururirwa ruhanga niwe yakinshururire really omukasheshe icyo kiro umucyara wanje ari na munywani we bangizire ngo bitwa umurimo akangamire ibintu nkena ndaguma ndanga kandi nyine kwe ntakiri mu mwenu kikakitandimo ati bitoshaba ntikari ntimwaye ndamushabe bashaba omukasheshe ka nyensa kare yeco kiro nikune yimukire ntiya umutima gwangira ninge ikitekateko kikangira mu wokuza Bishop Baramu okotandikayo mother tongues. That was amazing really okuchanjire mukanta kakitekateka gaona busha konka ngo kikakiri mu rujungu hey if you went to Bishop Baramu you could promote mother tongues mwene chukunachurira umutima gwasha shanukana nakushaboga umurimo nyikiriza twumreho ntugaruka nyine nagushaba bagumpa naza Bishop Baramu ntango nkatandikayo program yitureta Master of Arts in Translation and Language Development ubgendena ngo abana bamazire abantu abamariro mu mashoma gona yaba engineering yaba medicine yaba biha yaba history yaba rungereza ngo beje bakore masters degree in translation and language development abo kumanya ngo translation wavunure kintu kachito mu rurimi rwenzarwa ururimi nanka uraruka kuchetegereza kandi wachikoraje abantu bacuma nabo baraje ngo bishi na chemistry nayo turasa kujandika mu rurimi rwitu na geography nayo na physics nayo so mwena abana barengero muri 15 bakamarira Bishop Baramu bene zo degree zomba obwe ikigenerwa kiriko kutungure n'imizanzarwa so kurugobwe n'egishaha otwire Bishop Baramu apana atiya obwe ogo mwaka ni obunazaga Bishop Baramu no 2008 nkamara emyaka mushanju ndi principal natandike jo program yenagambira Master of Arts turageta material do mu bugufu Master of Arts in Translation and Language Development 2015 na burugamo bwa principal bampa umurimo Mukono naba professor webyendimi kumara emyaka 3 omwaka 2018 nije Kabale University nagaruka Kabale University katugambe nagaruka Kabale kuri 18 no kiserizo na hato chiri nati cyariyo ndikweje ndeje sorunya kitara ndeje sana linguistics ndenda no kuje kutandika yo Germany ubwe turi umukutebekanisa curriculum yo Germany abo kwande nyine bitabo bingi munonga okay so hati echo twakireba reka tuzaha point endisho umuryeje myaka yona yo shomere bitabo akoye bitabo byo shomere tebakabarwa iwe nko muntu apana tokabara iwe nko muntu ogobere muci oyegasire ki okuye kujangwa abantu hatabe abakwejireho abantu abashomere kezo courses netwenda benefits zawe nko muntu
ebiro kwatka ubwo biri mu ebirakwatika okushemererwa ati kurakwatika aho konka nywende sima aho kuba ndahurira mwenu ndi nka oshemererwa munongo magara ganje okurira ndabasa kushoma Bible omu Rugirimani ngashoma mu Faransa kagishoma mu Runyankore rukiga mu Rushwahili narwo ndi mukurwega nangwa ndarumanya konka ndarumanya je munonga mwenu eco nyo conga tikira konka kandi kirakwatika abo kuba kirampa obusinge mfurire nama yangu mwenu nyino mugashobo nabwo kuba gutari go kutangaza konka ngwine mwenu eki kare kandi kanzabira kwatika ubundi no bikushobororera ati mwenu kandi kugambire really kandi tindabikushereka eco kubanza cyabyona kunabiri ndi makerere cyari omweji ngabanjunirwe ngajurwa ndiyo musine ya mukaga ndareba abazire banje barya bo kutangaza na rugona ikizese kuba mujuni wanje mwenu kunagiro mu university kandi nkamarire kugumiza munko mujunwa abantu bamanya subject ezindeka mwenu habaho umuharo umwe kandi nanyobwe nyine kandi atandije kukura mu ndamayantizori mwe rwangana yaryampo mukazi habaho umuharo umwe uwabire yahurire ngo nkeyegesa Rugirimani nayega n'Urufaransa mwenu akarantangarira ubwo muhara aza kari yo mugisu mwenu ya akayi no munywani weye akari yo musoga mwenu izoba rimwe ngo yagira munywani weye yogwe ngo uriya mwana ngo mutano ngo akeyegesa Rugirimani aryo musoga aragambira umugisu aryo mu gisu aragambira umusoga mwene ugo musoga cyamutangaza anyway ni story ningwa konga kantu konka nemwe ahashonga izatumire ubunizire nkatasya ugo musoga kaza na mwene ngino twakunene konga ni story ndengwa konga mwene eco ni kimwa bintu ebi waborambuza ebirakwatika so ombiru kwatika okihamwe mukazi kanchi gamentioninga harakantu kace akatumire yankunda mwonjire kumkunda konka ukuyakunziriwo kamukunda nkamukunda munonga wa mugambiro otangu no mwenda wabitwazota ejo babimuzana kutu umuri bingi kandi turabimara konka mwenu mugambe biru kubasa reka nkushobora atiya nagambira ko nabire njunirwe mu bintu bimwe binabire ndashabira munonga kandi nangukoreje omukwega kwanje nkoreje kandi ndashoma munonga ekindi cya kabiri kandi atangiye kutekateka aha mukazi undi yatasya naguma ndashaba mukama umpo mukazi murungi oratina ruhanga ajunirwe so mwenu izoba rimwe ndija wabora bikunda ndija kohereza nanka kahandikwa kunahandikire akaragamba hakuna twatandikire kutwarira hamwe no wanje ogwe konka mwenu ruhanga kamunyereka namukunda munonga konga n'ikintu kirengwa munonga nakiza mu tindakimara mazima n'ikirengwa munonga kandi bya rukundo rabimanya konka nawe akajunirwe twamara twakunde ine mwenu ranga akachikora akari umusoga yo mukiga akarakora science nyenda kore bya arts mwenu tutine nakakwate nango ndukubanza kumureba tinda mufireho nawe tiyamfaho akari yo murokore murungi munonga turiyo mu Christian Union turiyo mu fellowship konga mwe nibinji konka mwe tukakundana munonga konga kimwa bintu ebyatumire yandamuke kitinisa nabwo kurirogo mugisu wabera munywani weye aramugira ngo nkayegese Rugirimani cyamutangaza namwe hatiya ebindi kubyayizire byakurataho nabyo biri mu mwenu ko okurangabira aratwikanisa eco naco ndagira cyayongerwamo rero ndikwe tukakundana mwija mwagitunga reka tukagitunga hanyuma y'imyaka 3 n'icweka we already or student ningo lecture nkabobwe nangwa tukatandika kukundana nchayega ntakamazire konga ni umwaka wa kashatu kandi wakaya yamazire akansigire umwaka gumwe nangwa karagira ngo bunoba ndi muto ahari we mu myaka y'ubukuru konga yashanga kandi ndamukiraho cyamushemeza nawe mwenu so tukatunga maka hanyuma y'imyaka 3 n'icweka
tukundeine turahandikirana nangwa nkazona Germany na mari umwaka gumene emyezi 8 turahandikirana kandi ubwe za SMS kazitariho za WhatsApp kazitariho n'amasimu tindagambira nawe izoba na rimwe umuryo mwaka n'emyezi 8 inama zire Germany turahandikirana amabaruha ga email gamare ibiro 8 mwendi 10 umuhando bundi garabanaho konga nshagatungo nyenda no kugarya yaguma ntegereza akajunirwe twatumaririre nyene jo nayo ni store kwayo kandi n'indingwa kandi n'inungi kunagarukire 2018 ibiro 2 okwi12 bas twakora ubujenyi twagitirwa mu kanisa ya St Francis Makerere mwana tumazire myaka 8 mu bushwere turiyikwisana na mukaga mu kwezi kwa 12 twina abana babiri bakuzire umwanya myaka 8 babiri yes babojo babiri nikwe cyabire mwe nurachikorera chi nangwa nikwe twabiri twenzire kutwarira hamwe nangwa no bihandike bimwe bimpandishire aho kwanywe turaga ndahandika diary kandi mpandika birengwa munonga kongati buri izoba hina unabi nchari Makerere nchayega mwe namanyine nawe hina handikire ngumukama utwe abana babiri umwe ndateganya ngo araza kuba muhara undi bawo mwojo konka omwojo nkamuhire n'izina Matthew umwe umukushaba kwanje aza mutwe tukije twazara umwana witwa kabiri twamweta Matthew aza isho shikacanye bire konka kunaiza ndashoma Peter John Mwesigwa na Matthew Steven Mugabi twinabije kurubana turasima Ruhanga nabo bakamwana babiri mwe turasima Ruhanga ahabwecho so abana banyu nabo bazira abana babiri atiya Peter John Mwesigwa omujigije gwitu no cyara weye Justin tibakagizira umwana cyabashabira nibwo bamazire kutasya na imyaka ebire wiro kongati bakagizira umwana cyabashabira turesiga mukabangurira kuba umwana ninga abana konka Matthew wakanda katanga mukuru we kutasya yatasya nangwa umunyankore kazi wanyu mwara wabaguma George baguma omuri nanka Nyamirima muri Bushenyi so mwenu beina abana bana umuharo umwe uri mu senior ya kabiri gaza high school no bwojo bushatu so niyeje kayanyu konka iyo nutura kabare umucyara aratura Kampala arashira kuba ari Kampala ainda gambira atari mu konkare ndagaruka araruga America kokosha nyensakare abo kuba niwe mwenu Ruhanga nawe mwena mukorire ibyo kutangaza abo kuba tukamara imyaka 5 bugirima ndega we ariyo muka arareberera obwana bwito ati kutwagarukire muri Uganda nyine NRM erigire umubukama yaba nka assistant lecturer omuri Chambogo Polytechnic konko yarize yatunga umugisha go kwijaho Makerere yaba nka teaching assistant kuyaze yatunga Skara ejo yamutwara Reading University muri Bungereza yayega Masters in Food Science mwena yayega ija chemistry nkuko byo kurya bikozirwe kuyaje mazire yije yaba lecturer Makerere rero kuyaheza yazanawe a degree ya kashatu yo bwa doctor yaguma umbya science y'ibyo kurya yakora habitoce yajumbura ngu ebitoce tibibaga mu maize kushango kubaturaga baragamba kureka hari mu starch ibichweka nshanju na 5 harigana omukitoce watch hat ni starch mwenu ogo mchara niwe kutwarira hamwe kuyamazire kujumbura ebyo yatunga mu na doctorate umwaka wa 2022 izoba rimwe yakore migati yararugo muri umusano y'ebitoce yagitwara omumworeko exhibition muri Rugogo President Museveni yije yarihika akadarakeye ati ibine biki ati sebo this is bread made from banana flour Museveni umunanga no basakora mu bitoke no basakora mu migati yego sebo yamaho n'umugati arashaka rozaho this is interesting yashuba yagumizamu konka kwabire imyaka nkebiri yijuka ngo umukazi wa birakozire imigati umusano y'ibitoke ndiye nangu mubone
yatuma umwami ubaba leta Abel Rwendere, Dr. Abel Rwendere akari minister arakora habya science. Oramanya no manyumushiri umukazi uri gukora habya bisana y'ibitoke Rwendere akaturamanyana nyine nikwe akamutwarira mwami Museveni kurugobwe mbwenu eco cyo gukora esano kurwo mu bitoke yakijwara mwenu niwe ndagira waramuhuriye rero niwe nawe hati ni Reverend Professor Florence Isabiriye Muranga Isabiriye n'izina rye Kisoga so mwenu niwo go utumazira nawe myaka ejo inagambira heyana na mukaga utuzira nawe abo bana kandi turasima ruhanga wo kuba twemi turakorera mukama mu rwego muringo kandi we mwene byakozire biratangaza munonga abo inshonga yo wire tutwabasa kuhenderera izoba konka esabite rukwija mukama kwara kunde ayitwakomera izoba nto turatandikire naba ntaya yise Professor Manuel John Kamjisha Muranga kandi omuntu ogu ni Professor w'indimi aha Kabare University na yejesano Nyakitara kandi he's a linguist nyekereza twenderaho program nereba hindugera ha TV West kandi kuragashahina kwika itano z'ekiro egarukwa mu nambwe nerizoba ko yakwa byakufera urwa kabiri mukaga guihangwe bawashyireho debate commission nanyine Asaf turiyahebwa aha kamera Gerard Katsaba mu kutereza ibishani mugumeho mnonga mukama barinde kana bahumuje